Razlika između mogućeg i nemogućeg leži u odlučnosti. Treniraj vrijedno, pojačaj trening, potrudi se, a ostalo će se pobrinuti za sebe. Sa nama je danas Žarko Jovanović. Žarko, kako se rodila tvoja ljubav prema trčanju? Pa moja ljubav prema trčanju rodila se sasvim slučajno. Kažem, ja kao dijete sa sela bavio sam se fudbalom. Moja fudbalska, hajde rećemo, karijera trajala je negdje do 19. godine, do treće godine fakulteta. I tad sam, zbog obaveza na školovanju i ostalog, prestao sam se baviti sportom. Pogoršanim zdravstvenim stanjem, osjetio sam da je tu i višak kilograma i nalazi su pokazivali malo lošije parametre. Odlučio sam da se vratim sportu. Na nagovor radnih kolega, tad se organizovao u Banja Lučki polumaraton i bila je tamo moguće da se prijavi štafeta u 4x5 km. Na nagovor radnih kolega, hajde da probamo mi formirati jednu ekipu i da probamo to istrčati. I tako malo pomalo dolazimo ovdje baš na ovaj stadion iza nas da pokušamo da spremimo tih 5 km, da treniramo kroz taj trening, kroz taj osjećaj lakoće nakon završenog treninga i nekako u meni se rodila ljubav prema trčanju, prema tom vidu sporta. Tu sam se pronašao, evo već nekih 6 godina aktivno se bavim trčanjem. U kojim disciplinama se takmičiš i koja ti je onako najdraža za trčanje? Kaže, ja trčim srednje i duge pruge. Znači od 3000 metara pa do maratona, evo kažem, već sam se okušao i na ultramaratonima, ali nekako moja omiljena disciplina je maraton i tu se pronalazim. Koliko je teško spremiti maraton? Pa maraton je najteža atletska disciplina. 6. ulična trka u Modriči. Ove godine po prvi put osvajaš zlato na toj trci. Reci mi, kakav je osjećaj osvojiti zlato u svom gradu? Da pođemo o toj uličnoj trci u Modriči. Kaže, kako se ona je ove godine održana 6. put. Kako je ta trka rasla, tako sam i ja rastao sa tom trkom. Iz godine u godinu postizao sam na uličnoj trci u Modriči sve bolje i bolje rezultate i slijedom okolnosti ove godine sam ja i pobjedio na toj trci. Najteže je biti pobjednik u svome gradu, kažem, pred svojom publikom, iako to imponuje. Prvi si predstavnik našeg grada na olimpijadi u Francuskoj. Kako je došlo do poziva na olimpijadu i kako ide proces priprema? Da, kažem, imam tu čast da ću učestvovati na olimpijadi u Parizu. Po prvi put ove godine Francuski olimpijski komitet i grad Pariz kao organizator u sklopu održavanja olimpijskih igara održavaju maraton za sve, takozvani maraton za sve. Broj mjesta je ograničen, mjesto se ne može kupiti ništa, nego jednostavno kroz te njihove načine kvalifikacije kvalifikovat će 20.024 učesnika. Što se tiče priprema, trenutno sam u nekakvom mini ciklusu priprema za taj maraton, privodi se polako kraju pripreme, zatvara se i ta nekako organizaciona i financijska konstrukcija da bi sve prošlo bez nekakvih problema i planiram već 8.
avgusta da budem u Parizu. Zanimljiva je priča da si u oktobru prošle godine otišao u Rusiju privatnim poslom, a vratio se sa zlatnom medaljom sa ruskog polumaratona. Kako se to odvijalo? Pa, u onom momentu kad sam saznao da ću ići u Rusiju da 15 dana poslovno tamo, imao sam tamo nekako poslovne obaveze u matičnom preduzeću, odmah sam stupio u kontakt sa tamo radnim kolegama iz Rusije koji su isto tako atletski nastrojeni i s njima imam stalnu komunikaciju jer sam ja pridruženi član takozvanog Nestro Atletik tima. Zajedno sam s njima pretprošle godine učestvovao i na igrama Ruskog ministarstva energetike gdje sam isto trčao 3000 metara. I ja sam rekao, ja dolazim 15. oktobra, hajde nađite mi neku trku da se prijavim, da istrčim jer hoću kad sam već tamo da upišem i sebi barem u svoj trkački spomenar i kalendar da upišem i trku u Rusiji. Izbor je pao na par trka. Bio je par trail trka i bio je polumaraton u parku Puškinja. Kažem, idemo polumaraton. Ja sam se prijavio. Kad sam došao tamo, temperature su jutarnje išle do -14, -15, Moskva je već okovao snijeg. Po prvi, kažem, prilično rano je Moskva okovao snijeg. Ja totalno ne pripremljen za takve uslove, ne znam ni šta bi obukao, ni koju opremu, ni ništa. Ponio sam opremu koju koristimo ovdje za redovno trčanje. Kažem, na startu ja sam odmah krenuo jako. Ne znam ni šta me čeka, ni kakvi su ti takmičari tu. Prvi krug sam završio ubedljivo prvi. Temperatura napoj mrzne, snijeg, ja sam u kratkom šorcu trčao, njima je to bilo i čudno, jer kažem, oni tamo imaju specijalizovanu opremu za takvo trčanje i patike sa iglicama koje su prilagođene za trčanje po ledu i snijegu i ledu, a ja sam trčao u obični. Čak sam nekih 8 do 9 minuta ostavio drugoplasiranog iza sebe. Vjerovatno si iznenadio i sebe i druge tom pobjedom. Da, kažem, i ja kad sam sutradan došao na posao tamo u matičnu kompaniju i donio pehar da pokažem, kažem, evo ja sam jučer pobjedio. Oni nisu mogli da vjeruju, kao baš im je bilo i drago i da kažem, da neko ko je došao sa strane, da je tu pokazao zube domaćim trkačima. I rezultat nije izostao. Da, i rezultat nije izostao. I za kraj, koja je tvoja poruka mladim, talentovanim ljudima? Modriča je zdrava sredina i bogata talentima, kako umjetničkim, sportskim, tako i intelektualnim. I samo predanim radom, ja smatram da se može uspjeti i u malim sredinama. Naš sugrađanin Žarko Jovanović je pokazatelj da nikad nije kasno. Samo ako postavimo određeni cilj i ako smo odlučni da hrabro koračamo ka njemu. Vidimo se u idućoj epizodi.